Navijači Partizana postavljaju pitanje kakve su ovo kombinacije. S druge strane, Napredak uzvraća udarac svojim konkurentima u borbi za opstanak, a tu su i nove informacije što se tiče ostalih klubova. O svemu tome pričamo u nastavku. Sportski pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Danas imamo pune ruke posla, zato pre nego što krenemo pozvaću vas da zapratite drugi kanal Fudbal danas. Također ovdje ukoliko vam se bude svidjelo ono što ste čuli, prokomentarišite i naravno ne zaboravite da ostavite like. Što se tiče današnje prve teme, ona će biti vezana za fudbalski klub Partizan i kako svi govore gotovo pa novo pojačanje na poziciji štopera. Navijači po portalima postavljaju pitanje da li je ovo neka kombinacija, šta se to dešava, kako to da Crnogorci koji ne mogu da igraju ništa ozbiljnije od druge ruske lige mogu da se zovu pojačanjima, jer kako kažu, odnosno kako se pozivaju, kroz istoriju se pokazalo da samo igrači koji su igrali na najvišem mogućem nivou su mogli da prave razliku u crno-belom dresu. Ovi ostali bili su samo dopuna. Stefan Milić, momak koji ima 24 godine, nije ni potpisao, već se dovodi pod veliki znak pitanja. Ovaj momak je igrao za Černomorec ruski. U pitanju je ekipa koja se takmiči u drugom nivou njihovog fudbala. Ovu sezonu su završili kao treće plasirani. Momak je 1,87 m visine, dominantno igra desnom nogom, a tu je i dobra pokrivenost kada je mesto štopera u pitanju. Svoju karijeru je započeo u budućnosti iz Podgorice. Čudno zaista da baš on dolazi. Dinamo Zagreb, Varaždin, NK Bravo, Sofija i to ona druga bugarska, Tuzi i na kraju Černomorec. To je njegova karijera sa samo 24 godine, toliko izmenjanih klubova i najveći doseg u karijeri je igranje u drugoj ruskoj ligi. Ove sezone 34 nastupa, 3000 minuti, to je po meni jedina svetla tačka u celom ovom poslu. Dolazi momak koji je u kontinuitetu, međutim ono što baca senku na ceo ovaj transfer je to kako momak koji igra na, da kažemo, profesionalnom nivou u drugoj ligi Rusije tokom sezona nije dobijao poziv za reprezentaciju Crne Gore. Šta se dešava sa njim, jer on je mladi reprezentativac, dakle on je posljednji put igrao za svoju selekciju do 21 godine pre 3 godine i tu je zabeležio 13 nastupa, od tada do sada ništa. Ono što je interesantno, ovaj momak ima validan ugovor do 30. januara 2027. godine, pa se postavlja pitanje da li to znači da će ovo biti prvi plaćeni fudbaler koji će potpisati ugovor sa Partizanom, obzirom da do sada sve su dolazili igrači bez ugovora. Ako me pitate za moje neko viđenje ove situacije, dosta toga sam pročitao po portalima kada je tastatura mafija i ovi ljudi koji generalno prate pa komentarišu, dosta negativno su se postavili prema ovom transferu. Ja sam pokušao nešto više da nađem po YouTube-u, da vidimo ko je, šta je, kakve partije pruža. Ono što imate da vidite nije ništa nešto spektakularno, uglavnom klasičan štoper. Ono što se da primetiti to je dobra dijagonala i to je sve što sam uspeo da ispratim. Naravno možemo još tu dodati i solidnu brzinu, obzirom da to kod Matije neće biti ne znam koliki plus, ali opet vidjet ćemo, možda se ovaj momak bude pokazao kao dobra opcija. Druga vest za danas bit će također vezana za fudbalski klub Partizan koji je potpisao novog golmana. U pitanju je Milošević Marko, momak koji je branio do juče gotovo za Radnički iz Kragujevca. Sigurno jedan u top 5 najboljih golmana, ide Sale Stamenković, Čiroki, on, možemo tu da dodamo tipa Ilić iz TSC-a, možemo da dodamo možda još nekog golmana, ajde da ne nabrajam, neće mi niko zameriti. Uglavnom iskusni čuvar mreže dolazi u Partizan da ojača tu poziciju koja je goruća. Zaista ću biti razočaran ukoliko mali Jovanović ne dobije priliku. Ako se već pozivamo na to kako će da se radi, ne znam, rekonstrukcija, kako će biti, ne znam, 7-8 bonusa, mislim da pozicija golmana ne sme da istrpi neigranje Jovanovića. U pitanju je momak koji je nosio dres jedinstva prošle godine. U jednoj takvoj ekipi on je imao fenomenalne partije, pa čak i protiv Partizana i Zvezde se pokazao kao kvalitetno rešenje. Ako sad ne dobije priliku, ja ne znam zaista kada će dobiti priliku. Jeste da on ima 17 godina, ali opet mislim da je pravi trenutak, naročito kada je Superliga Srbije u pitanju. Ajde za Evropu možda i Marko da se gurne,
a da opet s druge strane Marko ne bi došao da bude rezerva. Da se ne lažemo, čovjek je napravio, znate li koliki zaokret kad je potpisao prošle godine za Radnički iz Kragujevca, koliko je on bodova doneo toj istoj ekipi. To je neverovatno, zaista dobar momak, želimo mu sve najbolje, a mi idemo dalje. U uvodu ste mogli da čujete da Kruševljani, odnosno ekipa Napretka, je udarila po konkurenciji. Pa tako predstavili su novo pojačanje pod Bagdalom, igraće naredne sezone Lazar Zličić koji se vraća zajedno da pojača ekipu sa Majdevcem. U suštini mislim da tu ne mora nešto preterano da se priča, ovaj momak dolazi iz Novog Pazara kao slobodan fudbaler, nažalost otišao je u Pazar kao ogromno pojačanje, ali te povrede koje su ga mučile bacile su ga u drugi plan, tako da Pazarci nisu želeli da nastave saradnju i eto njega u Napretku. Bilo je dosta spekulacija kako tu ima još zainteresovanih strana, međutim Napredak je to jednostavno, brzo, efikasno rešio bez većih problema, tako da za sada dva ozbiljna igrača su pojačala Napredak i čini mi se da je Napredak već sada u nekoj ozbiljnijoj fazi nego što je bio prošle godine kada je igrački kadar u pitanju. Jedno obaveštenje pre nego što nastavimo dalje, svi vi koji lupate etikete i igrate na MaxBetu, čekirajte Flash Bet sekciju gdje dobijate 3 puta po 100 dinara free beta, oprobajte se u novom vidu klađenja. Zvanično imamo i novog trenera u Bačkoj Topoli. Kao što smo već i pričali o njemu, dolazi Kalezić, gospodin koji ima 55 godina, bivši trener je Ado De Haga i neka nova vremena očigledno da će doći na stadion Bačke Topole. U suštini ovaj gospodin ove godine je vodio Ado De Haag na 41 utakmici, 20 pobjeda, 10 nerešenih i 11 poraza, uz taj neki prosek dati golova 1,71 po utakmici. Međutim, moramo da budemo svesni da ovo nije holandska druga liga, da u našem fudbalu ne igraju poluprofesionalne ili poluamaterske ekipe, kako god to želite da nazovete. U suštini ovaj gospodin, jedino šta me raduje je taj proces koji ima, gde god je radio, on je radio dugo. Znači sezona i po dve, za naš fudbal to je previše, tako da imat ćemo mogućnost da gledamo 4-3-3, nešto ofanzivniju filozofiju. Sad, da li će se uprava reflektovati prema njegovim mogućnostima i dovesti mu neke nove fudbalere, odnosno igrače koji će se uklopiti u njegov sistem, to možemo da vidimo u narednom periodu. Isto tako možemo da očekujemo sada i neka pojačanja, možda čak i iz Holandije, opet tamo igrači ne koštaju mnogo, naročito ti koji igraju za poluprofesionalne ekipe ili ti timove koji generalno nemaju ambiciju da jure najelitniji rang njihovog fudbala, već su razvojna ekipa. Obzirom da je tamo proveo dobar deo života od 2008. je radio u 4-5 klubova kada je Holandija u pitanju, također igrao je u Holandiji kao igrač, bio je u Bosni, možda čak možemo da očekujemo nekog i Bosanca, što da ne, obzirom da čovjek zaista poznaje dosta veliki igrački spektar. Pre neki dan sam se kucao sa nekim od vas na Instagramu i neko me je pitao šta mislim za Čukarički, da li Čukarički ima nekih informacija. Tada sam rekao da Čuka pregovara sa mladim fudbalerom Tamnoputim, ali da se ništa ne zna još uvek. Međutim, sutra dan 24 sata ili manje posle toga stiže potvrda da su iz Tekstilca potpisali Ismaila Maigu, momak koji ima 21 godinu, dolazi iz zemlje koja je nama onako dobra, obzirom da kroz istoriju sa tih podneblja imali smo kvalitetnih fudbalera dosta. Dakle, radi se o obali Slonovače. U suštini momak je potpisao za Čuku, vidjet ćemo kako će se reflektovati. Ovu sezonu odigrao je 12 utakmica na 850 minuta, nešto ranije bio u RFK Novom Sadu. Sam fudbaler je poručio kako je zadovoljan i srećan i mislim da je ovo za njega zaista veliki iskorak, jer ne bi ga Čukarički doveo da u njemu nisu procenili da ima nekog materijala za eventualno sutra prodati ga i zaraditi na njemu. Selimo se sada u Lučane gdje imamo informaciju oko novog pojačanja, čini mi se 4. ili 5. potpis. Zaista Lučanci malo su mi iznenadili ovim potezom, obzirom da oni strogo dovode te neke veterane. Međutim, kada pogledam situaciju, zašto da ne, i baš me čudi da neko drugi nije ugrabio njegov potpis. Mihajlo Oreščanin, kapiten Radnika iz Surdulice, je završio sa istim klubom, prešao i pojačao ekipu Lučana. Ovaj momak je 1,89 m, jedan od bitnijih faktora prošle godine Radnika
kada je taj povratak u Superligu u pitanju. Osvojio je to prvu ligu i sa 32 nastupa, 2 gola, 1 asistencijom, 2800 minuta se preporučio jednom superligašu koji ima zaista ozbiljan status kada je svaka sezona u pitanju, tako da eto, ostaje žal što neće nositi dres Radnika, ali ako se ko zaslužuje naplatiti u tom istom Radniku, to je definitivno on. Zaista momak koji hoće da pogine za svaku loptu, hoće da da sve od sebe, eto ga na mestu gdje ga niko nije očekivao, pa čak ni ja. Sve, ali Lučani malo su me iznenadili, tako da bravo za Lučane, mi možemo na posljednju vez za danas. Skoro ste me kritikovali kako ne pišem i ne komentarišem ništa po pitanju OFK Beograda, pa evo konačno neke vesti koja bi mogla da zainteresuje publiku i generalno navijači plavo-belih. Plavo-beli, pored toga što će svoje uvertivu kada su pripreme u pitanju odraditi u Rusiji, imaju na probi jednog jako interesantnog fudbalera koji je došao, verovali vi ili ne, iz Cardiffa. U pitanju je 21-godišnji momak, 1,90 m visine, koji igra na poziciji centralnog veznog fudbalera, momak koji ima dvojno državljanstvo, kako englesko tako američko, a poslije ću vam ispričati nešto za to drugo državljanstvo. Radi se o ADT koji nam dolazi iz U21 sastava. Dakle, ovo je ona situacija gdje vi posle U21 više nemate šta da tražite ili jednostavno niste dovoljno dobri da konkurišete za prvi tim i onda odlazite na neku probu. Kažem, ovo je nešto postalo trend u posljednje vrijeme, također smo imali dosta nekih američkih fudbalera prošle sezone, pa sad imamo ne znam, neke silne probe, čak i Fabrizio Romano pisao o Kragujevcu, hoće da dovedu nekog iz Crystal Palasa. Zaista me raduje ovako nešto. Sad da se vratim na državljanstvo, oko njega ima jako ozbiljna priča da bi ovaj momak vrlo lako mogao da postane seniorski reprezentativac Amerike. Što znači da Amerikanci u njemu vide neki talenat. Sada, ja kad kažem Amerika, vi verovatno mislite, znate, to je raspuštena banda, džungla i tako to. Verujte mi, američka reprezentacija ima jak sistem koji očigledno da radi dobar posao. Zaista mnogo interesantnih i talentovanih fudbalera ima sa tog podneblja i ne može tamo svako da igra. Došli smo do tog nekog statusa da samo najbolji mogu da igraju za američku reprezentaciju. I to je baš onako filtrirano do tančina. Tako da bi možda ovdje OFK Beograd vrlo lako mogao da zabode američkog reprezentativca i to je instant lova ukoliko odradi sezonu i po, čak i polusezonu, ako eksplodira on ode. Što bi moglo da bude zaista interesantno i nadam se da će OFK odraditi dobar posao. Dolazimo do dela u kome ćete se i vi uključiti. Voleo bi da mi prokomentarišete ovog momka Milića koji bi trebao da dođe da postane novi štoper Partizana. Da li je istina to što se piše po portalima da kroz istoriju Crnogorci samo oni koji su igrali u top klubovima su pravili razliku u Partizanu? Ako mislite da nisu portal navijači baš precizni u toj nekoj konstataciji, napišite mi koje to ime je dalo veći doprinos da je došlo iz nekog manjeg crnogorskog kluba. Također interesuje me i šta mislite po pitanju novog golmana Miloševića, a i o ostalim temama. Moje ime je Stefan Milićević, mi se vidimo u nekom od narednih izdanja, do tada sportski pozdrav!